Lieutenant Katode Gracious urukurra Abasirikare aba nagira ngo aba Abakwatsirwe bari mu miza ga Uganda kandi barukozesa obutimba butakwikirizibwa. Operation ya ekuremesa soha esohana ko soha ko soisa inche taikire ateri zoba operation twakora twakwata abakongo abatakwikiriza kuzomuziga Uganda. Aba Bakwatsirwe mu kasheshe kanyu mwabazyo kandi babire bari bingi bagenzi babo biruka. Bakwata abakongo basatu kaba bamwe batundekare bari bingi. So twabihayo nebyenyanja ebitayikire konka byo tubikuza mu katare. Abo bona barikwejunisa obutimba amato obundi n'abakongo abarikuzo mu miza ga Uganda babarabwire kurekeraho. Abantu bona bacarimire mu illegalities z'ebyenyanja nyanza President Museveni akajikwasa amahe abo kuba kareba enyanza yahwire konka karentire ntero muranga abantu bona batukwatanise ba politicians n'abantu bona batakiriza enyanza kagaruka kafanka baje. Abataka hamwaro bashabire government okucendeza ha size y'obutimba akuba abakongo baruhono bashoha bakutwaro wabo. Amahega kija kumenyanza cyonka abakongo nibije batwara ebyenyanja byona wene kira abakongo babakwata basoyeso obutimba butayikire kandi to mu Uganda tusoyeso bwikire wene nyanza cyatugumire ku president arikwera. Ejesha ebyenyanja bije byinji nibishoha abakongo babitwaro wabo kongito bakatujemo obutimba ubutaka basakureta enyanja neki nacho. Ebyenyanja Abakwatsirwe bigabirwa abataka aha mwaro mukuru w'ihanga akaragira amahe kutandika kurinda enyanja zono mu ihanga bwanyuma yo kushanga ebyenyanja bikaba bicendiremo ahabo kushoha kubi obwo abantu barikwejunisa obutimba oburukwata ebyenyanja bito. Gasha kwa Edison Kinene.